Ochefunu di baabi ade enye nyina no we natural tankase saman anyakopon de ne ma nipa ne kokosachi no enya asem ketua na woko production room so a Kevin wo yata Asuka Nigeria boga no ne ekon se onenem ase ani singlet ne hye no madika aka akire no hye onye mamme masem emfa no entoa nananom ende nyame entru emfa anko no wa sanse haye kocha ne hye singlet anwumre ne na ma ekon wo Azuka monka nkire no abrantie osika enso ewo production ru ho na osika de nyi ya no pa so de o ya de papa na King David King Solomon ananye wo sa King Solomon sa abrantie no o wache obi a ofia o wache obi a wo sompa wo papa ene wo ko MC a ho na owuram kura wo koto wo wadodo enti akase obe kese kakrakan ene se bankusu di ope papa na okọ production room a pani a woda no ye friend na Yaw ofiri kwawu kwawufu wusika nanso na Yaw ne sika sem no bo form kakra ti ebesere kwawufu so mo hwe na omomoa no kwa bi so ne kwawu duru ho afie fefe de uduru nkra so a kwawufu wudi pa na Yaw de wabedi ha santimem ha aduane opepa ye body ya toton kokko no no atone kati atoni nsuo wono enna enye de openo no ono enna eye senior technician ma Sompa Kumase obo adwuma anya asenketwa ene wona di nifa hene ene course ru nyina wona befa enti kwadwo space etikam bia na Yaw fo asem ko omna samwa so mesre wa omna samwa ze ne ma so beti ase dia kufufu baba ma asuketu omi pebre na ase Aboagye fosuo ne ti fosuo me na meti adwam na me de sompa Asem Mpe Nipa ko boshe asase so enye obi ka kira santema obi kira santema ene enya asem ketwa e odwumadi ewe so kura ye ko akoyanim yenim tem okiti kriki se akokọ wo mu ya ye ngro ne paboa da bia da wo mu na samwa bibia bokọ de so bibia bokọ na kwaku waso maso okay okiti kriki maso Donya idene gogo no mo ro mo babo o donya we asem so ne be woro no wonam sa de untimi ngoro ne sa ma ne yi ya na kan sem bia o ye nche tifo ne fo se na Monday o ma fe se utu kwa kakra na me profe me ho yade ne abrampa ne mamia mi sa o ma horo me fidi so ma horo me pa se meme de ba ye no ma fa nche me na nsembi fa back door but adwobrew ma horo me ne pa nya asem ketwa me baba de ye nya ebedi akan o ye me ni ano Yaw ye ano Yaw na yenkan Yaw bro de mo horo me o da bi ahuru yan fancy se ma unse kokosachi ni bode kokosachi ka o twen kama yanka danga no unfofo mugu wuti condition na pete wo se ade cha be nsuo to a o cha be simi dan nsuo ne te o se kai me de dan ye de ati o jaze ye horo no meboa ya o kan se mienu na Yaw o kan na se bi fati yenye de adwene pense de bi ohuja so anokwasem ode ya toton Yaw ya ma ken adwane ne golden one bi o ma adwane ne ada ye no mo ye ma ye ne o ebi wo ho ensign ate etika bo ni aka wo body odi so na ke bo chief technician Sompa TV Sompa FM the position is so adwane na de touch nye de open ho no America ko hwe ene vote vote ko yi ko hwe asaf mulai do re fufu tilapia half no kwa 600 ati se na ya temto ope accident esi nti bebi obu afa me na ya adwo mu fa wa na mere power nkunimdie ho ya wi be fine why mane how what hano mane how pa je market je ne de bia na bu gate no tuzi ya na ntie MC afo so bunyu na ya ni one de the winning one hey
amania ya hu de beba the button na wa no button na no ya do pa no yaw me ma de yaw pe eti wo ko to se wo ko hu sa no ma bi sidua so a ya nto de bo na bia no fidudu ya fidudu amania nto nu da ya nyare wai sanu bia ba fine ala na o kan se ba ko se o se ya hwe awade chiri kwan hwe wan na hwe awade chiri kwan yaw o hwehwe hwe yango bo bet ma hwe nyame chiri kwan untimi wan no so wo ga na ko hwe nyame chiri kwan nipa no ko hwe nyame wo twema nso na be nyame abo so se de hwe ma chiri kwan na de aka bia no wo de be maye enu ti no ntimfa maye no adwene edidi nyame achi ne nye obidi nyame achi o twema nso obidi nyame achi nkwasasam kwa ne wodi na be ne wakodi nyame achi nyame ne de wo ye ni nipa da sane enam wiase na ye di nipa hu yawo enye wo bia hu se de bia wo ko asole ba no susu ji nipa de o anokwasem de bia wo ko asole ba sister we de we odwan wan wo bo hina anokwasem eti nyame achi na wo kan di nipa pam o se pawo achi so be di nyame achi o se fa ho jaw bibia go ne be di machi nyane bi na o ya asuafo no ka chere Zakio o se no mana po na wo bo no fasika ni na kwacha hiafo yake kwa okoyi ni sika wadan kwa na otentene akwatetia no otentene no koyi no de sika ni na acheye eno ne friend say pawachi ne bedi machi enti ka se nyankopon say yenyan ni eni na chi na de aka ni wode be maya ne a enye oboni bi a wudi nyan no e na wode di awurade achi enti na de wubu saka kakra bi wunya no enti se wasem na wo ka no de pa bedi machi na de aka achire nyina no yenum nyina se ye kase yenum nyina de nketenkete o he abrochire yenum ka yenum sika nyankopon na de dum nipa edan nyame na de dum nipa tatam so bon se dan bi eja dam tututu apa komu yie pa kowe atam se nye sika pa kwa kuwa asema wo kenti me du ba bi na dan yehia ya na e ma broko but ya na misusu man na mi di yawo du me bi hu se ka bi obi akoyi ka na ahwe a nya ye de but komu yie nkate ba ko etimi se nkate baduasa anokwase accident bi timi si na kwa sai nipa etinipa enam wiase nyankopon se yeni nachi de a ene ne wo nka wo fi bi a wo ye na de akwadi awurade achi wo tijani nyina pauli nyina wo di awurade achi akwa awurade adidi ya no mokwa awurade adidi ya na mesere se wo mu di ye nkase obozo mo ba se ya se ya obi ankase obi hu aso mu ko heaviani usu ti demo no ni obi kuntokwa ansa na obewura wo ko no waka je so de twen me kwa sole aba na wo awurade achi na odi eti de wo bu se awurade won fa ma oda kwa ku so mo ko koji communion no ba se ya mo je nkase se ya atam jo te demo ana me mo samje de che o man na numu kura je se woni awurade ato nse didi he woni awurade akoto nse didi na awurade na yesum na so na yesum ye master this is the time yes say be de awurade achi ti se de wo kana hwe wade bia wo pa wachi tugu mansu bia wo twe tugu obeja so de won eda mansu no twemfaso bia ni so onso so de awurade achi nyame me so atesu se ohwe sa no kwa kuna Ghana ha obi betimi apa na chi ni agapade nyina no dabi nyesu ni kwa wo mde communion bi aba ani na also omudi ase ya boza ya me pesa ma no ma yo matiko se ya dofki abana num oja no oboni munase no okọ nti enye ofele entokwa bi a wako ansa entokwa bi a wako mansu bi a wo nua bi awu ne ma odi ade ne wo ma ko gina court usu nim sa de nya wo dia ba wo de ma wo ma enu ti sa no ma wo nyina ya usu be di awurade achi a pawo ni nyina tugu anokwasa na de wo babusa nyame de be ma wo ente sa nyame on fa ma ye okay enu ti omna samase obi kodi communion no oba na oye no TV de so de jire mo no be ka se wono ni awurade ne namu ani na nso so se de wasi atwabu kata bi no ayazewo ya wafuti samu a yede ebema yetiefo ene yahwefo ene ye dwoada ene so eye 1st December entino se wo hwe woda no kura no a adamframam kura asesa 24 February nka se 24 no 24 ani ebe kro no ya tiesi ma ye kro
Enoti ye catch the wo dede bi se wa free January ni mfiti ase no emfie pinu ene aduenu enum 1st January afi 2025 fiti ase no orofo me pese mi busa wo bi se ekoyie ma anase ankoyie amfa ma sana me pese mi busa obi ena anwumre se afi 2025 ni mfiti ase no ekoyie ma anase ankoyie amfa ma se ankoyie amfa ma wo a wasem ekanko ene koyie so ema wo a komo a obedi afa 2025 hono so eno so eye soronko kura orofo 2025 no umuna no wote 2025 no kura na obuafu efrisa afi no ankoyie amfa ama eno nkyerese se ho akonfo na said kan wano aduro se 2025 a sabre ebe ko na wieye no ankoyie amfa ama wo a orofo opunu bibitu a ebibie wate se nonsia boni mpre nu so na se ni danso ewo hode a na de wo ye wadwene se emfie mpinu ene aduenu enum 2025 de wo ye wadwene se obeyo na wantumi anyo enam sikasem ti adwuma bia ne wani danso 2025 adi wunhwamo de wo hye wo boss wodu betu kwai de wo ye na adwene se obeware na wadi wunhwamo no orofo enka achi wate eno ti mema afe no ankaza wotia emane nye wahi esan se ye ka se ebre time a ebia na 2025 se krupo twedi ampon de mawa na wanhu de ode beyo eno ti afi 2025 ankoyi ama mama daddy ankoyi amfa ama ene me ka cho na anwumre se hyewo sapo mu nsuo sanse so oburumu ne bitumi biedia na 2025 se wadane na chia maude a 2026 emfie pinu ene aduenu ensia ebetumi akọ adi ama wate obi o so 2025 Oforisuo ne nyoma nyina siniye ye free 2024 eba no wo ye na adwene bompa ye se afi we nku ade e wo se Nyankopon edum edeboa no wono so akoyie adi ama no eno ti 2025 no eturu baabi no ye obi bo 2025 din kura no na nani age pa efri se 2025 mu ena wonya yafunu ede wo ba 2025 mu ena na wade ekoyie ede ma no 2025 mu ena na dwumasem eso etretene ye 2025 mu ena nhira dombu ano ma ne si ne dan enne bonya baabi di ne ti atro no eye 2025 ya eno tina meka tro obi se sa akoyie ama na akoyie ede ama obi a ensatia nyina enye pew eno ntimi nwa ba ma wodi asiwu ye 2025 na de metumi de afutu aka akire o se asiwu ye 2025 no hwe na boho bai sanse bibia etumi si e wa abrabom se bretumi di adane de a na de wanya 2025 wantumi amoho bai na wantumi anya doye amfam wa abra sompa achede ye beye dia 2026 ebetumi ahwere ebetumi afiri wonsa entifeni ye ne boho bai enche na afi no ebekọ na wie ye na ye musa se eye nyina na to ye ya na obi ahwere ne maame eno 2025 akọ ne tamfo obi ahwere ne papa nti 2025 no wontimi nhwe animu yie obi do papa wahwere no ya 2025 isu no obi wie suku wakura ne degree
ɛno nti ebredi adane dia na sɛ ni danso wo hɔ dia wa ensi wuye no ene me ka kyerɛ sɛ ɔhɔ sapo mu nsuo na unya nweta so honhom a gidie mapa wo hɔ a 2026 ne besi wuye wate me nua ba 2026 no benya yefuna wo ba ne bi wate 2026 adwuma bɛkɔ yie wate ɛno nti yɛ ka kyerɛ obi bia ensi no yie 2025 awroho adware no sɛ ɛna nwumre Asem Mpe Nipa afutu a yɛde ba ne sɛ sa bambuo amma na so so bɛyɛ adwumaden dia o sɛ krupo twedi ampo hyira wo na nipa wo abrabom wo wiase o so onsa etumi eka bi ɛno nti sɛ 1 January 2025 a ɛnɛ ɛyɛ 1 December safe no etu ne mirika akɔ na wie ya wo esi wie da Awurade ase wa ansi wie da Awurade ase sanse twro no se de besi wa abrabom bia no yemfa na ase kese ma no se de na ase ma no de a de odafom de wonsuru ahwe ase de a ene wo mo ansi wo mu yie no wo mo hyo mo den hyo mo sapo mu nsuo na debi wo mo so bedi adanse na wabɔ afe 2026 din se 2026 woni me ediniye mdofo pa se Yaw Oboagye fosuo nintin fosuo omna samwa opono bitu amu bebio Yaw opono bitu aprom bebie ene kre anyame ampata na osafo anso yira oda bonten opono bede na wabie na de bia me kasa asemu se Santefo bebebre ho oba ne edidi agya wese da acho benya sika menu bako menu bako ye de da funu ana de da wisi asa ne ka no me yanchia ene esofo pon kase pa ye pon mo na eba Sida Worship Center Sida papa nyame de ne ye adwuma oye ni passe nyame de ne ye adwuma omo di dwuma kokko ma so ya Yaw ho akono minko hoda na nse oye program na hwe bebia nipa papa ne dwene nipa hu se bebia wo beda ni bebia se bi wo beja wonan bebia wo bedwale Yaw onkokora na ho akondo Sida nti nyame nhira no nyame nhira ne na sofu pon ni nyina na mencha Joseph Mensa okay ahunta huno no Bible no kwafo so ya de minim ebi kura na Monday na obi obepia bebe obi a chia no ya mama ncha na na free okay hunta hunso ba kono no ashtan wa free wa ben papa na free wa ben Yaw anafu tu sama wo de abai metima ka se nya obi a ne koye man enna nyina nse ya na nyina nse o na me de bia meka me si ohiani ade ahia wa na ahia nka sa me ho kyere me ye wa ho kyere ne wo hia muntie ne obi se me de me ho kyere me na me hia me na me ho na kye oboa ade bia wo pa wo nya na ho hia nka sa ho kyere ye wa ho kyere ene wo hia nipa fansho o madwemu sa de wo pa wo nya bi na ho hia ahon kyerɛ so yɛ baabi yɛ de wahye sɛ wo hwɛ kam na no madamfo bi ane ba kɔ hwɛ kam saa akora ne tutum no ayi na lock omo hwɛ akora yi mfa no mo no omo kɔ ni wawu because heat na yɛ dai akora ɛne yɛ friend sɛ ahon kyerɛ ohun kyerɛw ɛwɔ kwan bi so Yaw obi benye sika efiri wono a ebehia obi nso efiri wono a nyame dum nipa bi ye betwam nyame adum nipa bi but obi nso de afiri ne nsa agina wa so de nipa wo bia nipa mpe tine ye ka adom ene ahokyere se ye bewura me ne de ye simu a ye koyi a ye de bewie se ho to wa wo na onim ekwan wa fa so a ho to wo na onim se ho so anto so a wo na onim nyame adum grofo bi o nyame adum grofo bi na grofo bi anso ai no ma tofom eye wo mo a obi anya bi obi ampe
ebu nyame anim nimtia yɛne nyankopɔn adwen entale ti obia ya mane batene ye tufu aka kyerɛ wo sɛ maka kyerɛ so ye hiani a enne wo wanim na wa obia sika ne fie ne ye wo to nga na sika ne fie a wo mere wa uye wa yaw agye adom ɛde ne ye hu enoma ne nsamfo ne nkwasasɛm wo wiase a ɛkɔso nyinaa ɛyɛ ne ahiafo ma ɛbɛde nyankopɔn de adom yɛ ade bi ebesi bia no sɛ yɛ krono sɛ yɛ kyɛsɛ moto hu kyɛsɛ nkwasasɛm ne ate moto hu kyɛsɛ sikani ba mɛyɛ saade no de bia no ɔkɔ nanim emre na wɔ nanim na etiama no because abrabɔ ne abato no wadada edu behu enoma bi a ɛyɛ basa yɛ ne ahiafo mai yɛ ne sɛsɛ nka yɛ de yɛ da nyankopɔn na ase te sɛ de na wo ka sɛ bedi machi yen ni bi no man jama yen esesen ke de yasam ye pa ye chi ne de yasam dan nyame nso yen na bibia sia ekowu ana be kra yen tinemi tufo ena de ye kan ampa de ye ko wiagui ana de creativity de ye ko wiagui anko ye ma busa eno ma wo ye eboai o twese ka ko gina wo bi so e won kwantanan so wa gene bag o sugu ni yam unim se wo kɔ wanya lawyer sika wanya court sika wanya obi anka ma no bade nyame bi wo soro edai akasa ma no ntu behwe no grante bi a meni no a wa bie ba awo ne ne yira wo be nsia yaw me kwa ba o ekosi na bo atwitwa ne sika ku no agya ne ma ho asa brent hu no da ne ka mu a obeka se wabo ba nyame ampata na wo yere de wuku twampoa hwe wafo hwe onyonko ti drum bebi ho nyankopon pegya wa no me nyankopon ahu mfaso de ma na so mfaso ti no ma bi ho no ma aho kire eba so ne ade no ma bi obi anya sika ne wasa hwefom busa na me ka asem bi se nyankopon se medi na chi ampa wudi nyame achi o se yenu nyam de beka ho akwa akotobo de agu kam banche sabi kuani no ase sabi biredi agum de ama wo ba ya fufuo de wutwa na wutwa e ko kan se banche boaye de wonso nipa na akoto no wonso ayire na ama na se sabi biregu so wonim se onya fofofo papa to ba no e de na wonso ya ma wunua sikani de ubenya batachire no wanhwe ya obeflop anko so ebeko nanandu ebeko mabi so nti se wo pese udi this year when year ye tufu aka kire se jano ma bia wo ye ya wo fi se nipa hu banyankopo de wo hu nti ya wa ho kire ne de edume be ene ahiafo yi ya wanhwe ye bedi ho kire saa because eno ma bia ye bia mfata yawo say ye si me kura no say menim say ne say yate asi mo oburo nyan yate asi ma yeko we hwete samo wo ba wan say ya na edume bia na me tan say 31st night na ye huru you know ya no obi gina so no wa she coat pampe na wode no ye munum light ne ya dum no we ko mu ne uhu no uhu ya mo na de oba no ne betra ne ye ya na ye ba no ade a wo de wo betra mu na obi kura sa ye odi ye esu ye kase huru na wo huru no odi ye o esu ko so de dum light pe yaso mun so ya si afefufrum ni ya huru ba ko no ba afe na wo huru no enu so di ye enti ya na dum bia no de ye kanesa ba de e pese ye kama nipa da sane bia ate ase ne se eyi bia besim bia number but wabra bono wankasa yaw nipa bia diye wasa tofom kalabule enoma bia akoso ama no nim se wawie enne nipa da sane bia nya nyonko a wo bu no uni ko se yiye etwami ana de eba de etwami wo ko subana wo msa na tie de ye betra wo se yaw utimi move inch ampa nyame de bedom babonsan beje tinne ye kasa asem we se obi ho no mo a
ajapade ekuta no ye hu de ye ya sebi eyira ya na ehye ana ehye ye nkom ye pa ye nya nyankopon ti ye hu ni pa adwen ba na ye srese se wo pese wudi ye wa brabom yi na ye huru no yi na ye de kwhye no nye no wankasa wa brabo no ekoyiye woni ni pa tia setan papa ade na wo ye na boa eso nyame ani anase wo bo ani atufiri ene sa de wo be ko ne sa o ye be sre no man ye jamba madaroma be kan ho bi wo so a otie kan wa oreme wo kan ho bi yankwa na dwobre wo eno ma ekoso wo wiase no se ye ne sa de yawo ebe ha dwen okay ebe kwa ho kire mu saa ye de ni ba ko se yi awe de amoame yi awe de ebe boame se yi ana ye be simi awe ye be wuru no se ebe boa wa start ne tie afutu sami na noma bi a wo ye se wuntimi kura teso ya obi bone so dodo e wo mu se bone bi a bone ba de ebi nipa bi ye no ya wa na eta dodo ebe nyame ya hira wo obi anya sika brante bi anya sika sabin prejo da kam wo mu panimu bi ni nua panimu bi a sabin prejo so wo fi wo fa na nyehwe obi anya sika ne wo fa na nyehwe chese nkwasha asem sa okay obeduru animu no obehwe yeso de ka na ko rati ko tase yaw me de masem obehwe no me se abrante bi won kan o tata me sister wodi machi o de ade si abuyi abrante ni nsu moto wo cruise ene de aba yes we yo de ni cruise be ba wo so kwasi asem saa o abrante me sister yi wo se wo frame no wo catch am se nyabotre me papa na kan na se wo si wo nti so obi so be ha wo de jai mana homa da ko pe abrante ni sori ya o tu moto prum bro no so wo chese obi aka wonti because o gan ya ho pa ne be ka se abrante de moto akura tikrita se watete hwew nyese ni wo ye me de ba kwan bi so no me si ni pa oba ha no busuo ni wutu 4 o'clock na wutu 4 akura edu me bi aya na ye yaw ti e be sere ye nyina ye mre enu ma ne agama no ye ni bi e papa no sebe omo ba o ma be je hwe enu tu pese se ye ye besimi se no ma be koyi a ejina wo so ejina me so ejina obi aso ya ye nkwa enu okay enu ti ena me ka kire mu me ka sani enimu no se de oda fam de wo nsuru ahwiase o sanse wono de mfimpinu ne na duenu enum wadi ye to de wo pema korenim na wo a wanhu so no wo a bohye bi ye bohye hunu no wo a woni da so bi eye kwa no wo na ye ka kire o se enka wano aduro na kuro bi wa ebi etwa so 2026 beba no na wo so afa won tampa afira ewa brabo 055131 055131 0548 931 0548 931 ne ko emfa ko yonim hele maju su eburu Peter Asafu Moonlight nyame wo tumi amabongo atene sekojiki ojo yeah na area we eduko you am kuli egayen di pedia na o ti estacha ya ate this is edo expect the ye ko na so te ma ku so ti nyame egadi e ti best finally you ya tu mu ya ta ti the next day na ya pra bon the same thing ye better point the me ya na ebe boy na that no okay hello maju su eburu mama Can say, I feel in the quarry, yesterday, your man so. Go, my going in the motor for your chair. Hello? No, dear chair, not to motor. No, you pop back, I didn't call him, son. That's all, I don't put no quarter in the man, and it would be. But on one class on someone's half for his own, Smith said, the end monkey to not. If you bring a more ship, a piece of some ocean of 3 years, no more time, and so it's a miniskirt, necessary, so between your man for so many nights. Then I am from him with a master, and then come on. No, okay, hello. Hello. Come in here. Yet you. Okay. Michiamunina. And a myself, I couldn't swap other Sompa Asem Mpe Nipa. Ase wo juma pa ya ma
my Ghana. Okay. And because I have 2025. So Namia be a mamma mamma. Okay. If you say the name for be dying and so man sorry. And she had in Namia doom. Yada Sutiaswa, Yada Sutiasia, nay in Namiadum. Inti Yada said I guess your pa be me ready. Sat one my yari. Name one yes, Tiasi. No more dear for sunny way, Madame was. Ti wa maya way, wa maya so de yeda wasiensu Iwrade Kevin Asemi yeme de. Since 2025 se nyame anye bia mano a na obua sanse Iwrade amanengu. Hello. Hello. Wani o? Abeje na ka o ti de bebra. Eso ba bo de ni. O ti ma so tuna. Kwajo supesi yenti o. Bena bi kai. Ana bi bai, ana ba to aso. Ina ko ba do bi ba le bi. Na me se mi ke so bo le ja, me de ba ma le bia. Bi ya ko ba ko le se ja. Ata se no bo le si je na o so bo o de mo me je bai. Kan bo na so. Mi je wina. Mi je me bo ne go so wina. De to omro de no. Mo na o ko kana. Oh wa. Hey, they do omro de ba. E na to onwo. To pe yi, to pe le ya wa yi. Unu da ja te go to onwo. To ko fa su di. De wo no. E ka se nyamia. Kosia, ko fa kosia. E te ko factory wa. 40 and I divide. You buy what quite a crisis. What by and tell half a body and Yamianzo, and Yamianzo. What I know about what is the cinema going to divide this. Papa, don't get it, or more. You have Bokuna, Yamana, Abado, there, member. Okay, and I am. What do I know? They would they dance Bago? I can move. I know I say. I am. And nobody can do. But the digestion. Would you go to an That's it. No, okay. Hello. Ovey? Yee. Ovey! I hear it. Ahudi. I hear it. Ahudi. Lele. Edioko mi enupe baby. Phone one baby, I mean, over nice be air phone. What here better for to see here. Baby, I just police and where come up. I say, she brutal. On Tabis and Michiana, I could just space Michia. Over. Contractor, Masumo could you mean Chiami boss? Padio will tell what you will be at to some together. Over a mission. One day was a 2025 down Koye Biari Koye. Never Ubusha or Casan on the far pen. Nankashikego baby and we as a Karamana Koho. We are for sure is as a Kabaka in no Nigeria make yes. The nurses can make a kind of bomb from who said, I thought there been coming bomb was getting none and Kabaka could tell me a pafia, Kisi Kappa. Now, of an mission. Na me ha TikTok no bi akwa ko no se ge odi ara no na etwa na no ka bi afi eno no Nigeria ni twa me nyame na Nigeria e ti afi die ofa no mako ye pa na go pose hello So baba ye the patrol for the Sompa German of this mechia upi no mo nyina ho ye Sompa ye boko ina Sompa is a Sompa 93.1. No, okay, yet you. Yeah, and then you may my mama was Mima come here. In fact, we want to know I don't want to get to come up and listen to the movie. I see that wonderful year in a while. So now, of course, I'll be about man come Ghana and say, it did and to you. A group of person, the Union of Pastor. The process, the Union and the school to me.
Ever my on yes, now. So, we will be a season and then why is it? I mean, to fight the young Fosu, Minyari, Damkota was. They didn't be soon at 2 years so Fosu, you womb. Nami Okolo, Metias number of public room, nothing I'm here, Sompa TV. That's 2025 next point. You mean, 2026, but give me the chap. That part to my brother. Now I'm telling you, now for they were 180 and I bought at the quiet for months. Okay, hello. Good evening. My Joshua Bru, Mammy, baby, I pray with thee. Benjamin Tracy, Achumayabe, the Radias, and then the bump on the first support, the Abdom 2025. And then the Ben here, Umina, Fenyango, but they are fit, I can't come in for you. The Radias, somewhere whom I know here in 2026, motion so I buy a home mass in the Della. And the bamboo, they are talking, they are busy now. Okay, hello. 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 Oh, hello. Anoti, yesterday you see a canon. I feel fitting as a quarter ten. Na the tortena kono we yanisa. Nye nyina na sabia ku sabia nyado. Afi yete so mfa so. Mom se krupo twedi apon homigu yemu da bi ade. Nenso so okay. Hello. 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 Oh, wahiri. Eno ntino wom se krupo twedi apon wono na enyane ye da bia. Hello. Hello. Baby afrefre udin obapa. Hello. What a man can. Oforisuo. Yeah. Let's talk about. Hello. Hello. Me patch on one you. Let us out. No, can you? Oforisuo. Let them radiate. Hello. Meet you, pa. Mo fraya mo twem ho every TV no ho na yeni nkomo ana radio no ho. Hello. 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 Baby afrefre udi katechi. Charles kala professor ni so. Yenti o. La dai dia ma pa. After 2020 ngene mara mabushia. Akiasia. We don't want to invest in those countries. The bomb is not going to be cut. What is it? I'm also going to be a young teacher. No, okay. Enutino, yefa bako, na yetu adwumadi ni so sanse. Doto no a na enim se ene hello. Hello. Baby afrefre udi obapa. Me Tracy Ghana UGC. Okay. Yetie wo. Me the radias. Me the radias to whatever on the support they are me. 2025 me nko what me nimba bushia. Me papa ye from my mama ye from my yin na da so tiafe. Radi the map call the map by na you believe. And I'm no cause I be you media no. No, okay. Hello. I don't believe who are talking to me. Ya Joshua Bru katechi. I told me free Achuma and Tensere. Penny Pacho Hofra Fidino. Hofra Fidino ni komo. The Bible has a work. I said, I said, I said, I'm not sure I can. You maintain was so in here. First of all, we have put on board here for the media boarding. Yes, sir, I'm not buying you about taking your boat. And can put up with you or fuck to share me for anybody who put up with 5 years. Hey, can you really go home? You really are you are correct to any the block, then you go for the now you are.
Ishabu, oh, Bukita, Nadia Kutia Forka. Okay, for friend fancy so pass Mpe Nipa you will be catching us Santama will be chas Santama any a tear for a kebe to me the Jumedi winner upon and so be a witchery. As this summer poem teme once Fabeda so pass Mpe Nipa na yen come wa e wo kwa bi so eno ti no producers wa o mo fast story number 10 yen ko computer so dwedi emrasisia ye ko computer so dwedi aba see any the better the amame and nunti and am task de ni na me to free Frank Enterprise task no size be na open 60 by 120 60 by 60 polish and elastic 40 by 40 polish on polish and elastic we be we ready for Frank Enterprise now love task no 30 by 60 25 by 40 and so be dey ho washroom floor no 30 by 30 size ni na me desire who do be our open no we be be ho na bag season na ho do so there the water closet who do be ho kitchen sinks and the taps I would already be washroom basin and the cabinet any Turkish doors papa only cotton of few na no a comfort to ko ya so Frank Enterprise now baby so you so Frank Enterprise oh it's no market magazine room and some of you Bernard filling station no abosai le minu a ho on the Frank Enterprise so na maybe asem bakra ne say so what is bono any ahafo e kwa kopem no for baby se o pe task papa ni no wo bo su bi etu akoton a en to wani nko baby so be we che Frank Enterprise ni be mo ni popom ene de ne bo edafom so number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 28 3458 and now 0205 987868 now question we say you come from Frank Enterprise task papa doors papa any division papa headquarters number 1 Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyani and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye ibema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayeti agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyeda da wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amano ye mo fa meboa yen me fa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo ya fa ye hunsem na propose paper board ponkom ye nyankopon obeyi wi Sompa Achadie ekunafo ene enyanka ne so wo betiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598 02 meeting bim 0598 5598 02 edi wo fieta 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ni beboja trada na dia mototo yen je dia ma ekunafo yi mo amuye bi afie twem no emu adanse die die mo amunim Sompa Achadie 2025 yabo only with the fun every day. So congratulations to you and everybody that won on the bonus ticket. Okay, yes, we hope that next year we get on the luckiest again and win bigger than we won this time. Okay, so congratulations. Yes, wow, from the luckiest to you as one of the winners on this ticket. So congratulations. Lucky is everywhere for everyone, yeah, the luckiest. Lucky is everywhere for everyone, yeah. Only we define every day and say we are burning. Imagine
GD4, GD4, women of faith. The Lord is a victorious banner. Way eye bosome mpaibo kesia. Yade shisheso. Na November emudie ebeye huyaya. Why ready na? Jemeso sa ayaye krado. Osafo mame ohinini amadazua. Owo Sompa TV kumase. Wonim sa sofo mame premai. Enwosra nya media dom na ebremu. Eye kesie. Enwosra na ye adwuma. Se wo boa wo ho dia. Ene ye nhia. Eye na fanso empaibo kesia. Yade efre nyame ewa animonyam mu. Afi mu akakume bi. Asem tire no yeyi ede free. 1 Samuel chapter 30 verse 1 to 19. Ena David ne doma wo kan ne ho no mema won ni susui akosi se. Wanya hoden ensu bio. Nanso nyame oma ne nsa so a ensenche ne akasie na esi. Se de wo haw no wapem so akodro bia no. Oje mre no eno enie. Na nhyehyeye a ewo ho ene se 22nd November ekopem 28th November anopa no num ekopem anopa no nsia bia no. Share your TikTok ohine ni live enwumran so eye no num ekopem no nsia. Share your TikTok ha na ye mfam paibo denden enhyehye so afei climax no eye memenda 29th November 2025 Cultural Center Kumase ene ye nhia na befafa hodie efri enefo so paibo a ye twen erade animu women of faith eye gidifo ku a eba no award ya eye kejuwa kura de hia ne se wodo ho ebeji dwumadie se ye koda na adinyade bi ada wakoma so no odofo tujidia namo hyene nsoma ye Oba Cultural Center akade a wode bebebie eye communion wine and communion bread. Women of faith, the Lord is a victorious banner. Online watch tonight, Liberty Hour. Oh my name, I do watch it. Oh, Yamiaku, oh, Facebook report edition now. So, online watch night. You see the pet, your name, your choose Rabbi, Naya Bompai, and what up from 10 times. YouTube, Facebook, MFA, oh, React TV show. Jumadiri Basso, November was soon. We let us what you mean. 29th November. I'm a good assume. Do me no open Amanachi. No, yes, I'm for Psalm 54, verse 4. I'm a 4:16. I say, oh God, help me. Not just every day, but boy, in Shannon. So we are washing of feet, direction. Oh, what's nice. Oh, my, I would watch every April. Oh, Yamani to me. A new friend, my purpose, Pampa. What upon come, body. I'm not a year, but I'm wish. I open your son. Shop again. I'm not sure. I will say, oh, glory. Hallelujah. Okay, ya Asem Sompa Mpe Nipa no enyo obi ne kumantwio na nipa da sani na kwatwo yuni edema no we ne Sompa Mpe Nipa no yani wo kiti griki akoko onwu ya yengoro ne paboa de biada ya mahwefo ne atiefo nyina akwa ababiem edeba Sompa Mpe Nipa so na yafo akonya we so na nana kwame dodo no afre ne nsɛmfo no usuame enrada na ase mata ene na wotweda no ewo boa man suku na nya asem ketwa kra ne dofo pa ne honam kanipa ene akus nana nana so ka ho ene nwa bema no oye komfo omu ayi omu maame no na wotweda papa enti ase da rampempa obi bia da otimi ko bia ekugya nana kwame ene ne yira kus pa ene na komfo owo boa man suku aseda eno mode ema omanfo ayiyo no ya monko no sa ma no enyefe kama pa omanfo dodo no a ena de omsembeda Sompa Mpe Nipa yakopon dom so omunya resource mo makoma to mo yem ma shubie eba de oba no anya trase ya Asem o ya sempa mi otete tubafo na mebom ntaba mu menam soro mesan enamfom we ne Oforisuo Aboagye no ene Asem besifia me ko hokoye de man ko ho difference wo mu oba pa mema wakwa aba
Ya eja. Udin the same. Pacho ye frem Nyaku Mero. Nyaku free him by Pacho me free Esanse ba. Esanse bontefu. Pacha. Okay. Bra you go school no side ni enti bida. Secondary school bi ho. Pacha. Esanse bontefu no what dia. Omo mfiro ne de huru omo pa. Mama wakosam ne se ade beda so pa Asem Mpe Nipa se yen eni betumi aboa. Pacho any day me beru me bi 2021. Hey. Be ma your friend say Pacho kwabnache. Uhu no kwan be so. Odi wani kosu ya na kwan be so na ade hu no. Pacho any day me we school 2020. Me kom mada ho 2021 say me kosra no. E wo fan. Pacho Esanse. Okay. Na me di hu no. Pacho any day na ye twempena. Empena twemu no. Nyinsen be pim. Me wo akra 2022 which is 18th July. And you the date is so. 18th July. O come am 2020. Pacha. And then who be man 20. Me we school 2020 and come am 2021. Now 2022. Pacha. And date is so. Pacha awo mu no ye operation. When free e ma me papaka. Me yi mani se me mfi. Me wuwie ba fie no. Obede nam ho me de akra na chile no. Me de me yi mani se bi oba betu aka no. Enti mma mu kwa afuma na me de akra na chile no. Okwa afuma na echira abrante na ya na oba ho na me de akra na chile. O ma me ho de amfa na nchire no. De bi ma me ho de wontimi ba obene nam ho na watwem. E Asem ya wo kan ne ya na wo kan ma me atibi o se pie fiwa no. O ya we. Okay. Enti me ma me hu se oba no akra nya 4 months. Na ma me ne ham so se ombetu operation kan. Ma me kan no so aka. Ma me kan no so aka. No ya de adwuma. Pa che no ye galamse ni bi. O si ya friend no say. Ochem kwabna. O Esanse hwa. Pa chan. Inti ma me kan no so aka ma me gina so ka kire ne se wo so mbeti operation kan de na akwa na nya wo ba. Na obeka kire me se ma me sisa akwa na nya me ba de a ade a me dim sika me dim sika atama akwa na nyina mbe sama ade. Eni de me ko krom ho me to bag. Me ko me de me fast ekọ ho. Me set ekọ ho na set ne hye bag na chi. Me tontoma 4. Ni nyina aka ho ene akra ne ma ni nyina gu bag obesesa ni nyina e di free ye de mu ho na nsen ya akra ne nya 2.5 obefa akra no ese wonfa akra no e ma me to da so akra nda so won ho pa chan obefa akra no ohumi a akoda wadi mfie mienu ne fa pa chan ena mo ya nhwe ha ma na fa mo ba police for amane pa chan ya bo police for amane ena police for wo san sesai pa chan ni diem ye de kote omanim ne ye sika nso omuka se face camera ye ntime nya da scan nti ye ni kakra ohumi bia opese otrene nse wo me so e social welfare for anase dopsufo na sisa branch obefa akoda na na ono ade ne pe ono ade ne pe e na abefa akoda mfie mienu ene fa obefa na di sei pa che obefa na kakọ 7 months obefa na nse na akwara nya 3 years tiesi akoda na osanse wo pa chan ode na mahwan ono ana hwe no mi hu akwara na sema efre na o se na akwara na amba menchen se na manfra akwara no first no ye twem kwa adwuma ye mi hu akwara no nti mi hu akwara na se me ma akwara na de akwara se na akwara na anje me nsem ade obefa akwara no obowura ma me dem ebesesa akwara ne niema efa misika efa me fon owie ye o ma misika akwara se memfa obegina iska no so obegina ma mpanyin so o ma misika so mfa memfa nto abra o se memfa obegina so je na ade me de na ade ma no ho na osoma nkrofo se o mo beji akwara na tale na mayi ama no mo beji akwara na ta kakra ho no ma se yo nti ma me kwaka che ma me na se ne wo na waso so ta so matan ebon anane menya adwene sa etano from abonne ebon yinka etu no oguka ho bi ne tano bon akoda wadi mfie mienu ne fa bagi atade ana ade ama no pa che aya me hu akra na me hu akra ne bia na wo hye atale esoro nkon hye fom nti me hu ni sana etete me na me de atare no ama na me nim se bia ode kwa akohye no wo hu akra no so na nya da atale na ode man no ena hye na atale fin na ena hye no na nse yem no de beto ma me bu oye ho enim se obe opa akra na tale ti ma me ne ka che na me si mini atale bia de ma no ne ntale nim ho de aka na aka na yemi si kan tale me mfa ma no nti me ka asasam che ma me ne ka chele no wo hye ma bonti no se me sesei ena me se wo ntale bia ni me ho wo be se santale ne kula me ntale mu no ka ho akra ntale mu nyina wa fefa account me se mini atale bia de ma obisam se me no be ya na me se na wo ntina pento kwasa ono be ya ne sesei me ne be ko ana wo ne ntina wo abopen de bia obomi emre bi obomi ma wo de dadoa ewu mani hu ne kro nyame ni me ntwa anto na me nkra touch ema obi ene be fa me ko hospital de bia na me koye dress na me ntimi emfa mani moje be da mani su na me ntimi kra fa mani nhwe awia eno kire wo sa ne tena
eno a kire woni sa na tena sa tam na ne na wo pachan na me na wo eno that do an wo wani pachan that time no be frame no ni sister ye konfo e wo ye kromo ni sister eni ni sister kunu e di adanse na wo ni sister mo ho obe frame se ni sister e frame and I'm see you and me kora me koyam lodo site baby ntime de me ba ne koy obeji akra na o se ni sister e frame me na nim se e ya ampa me kora me de teme se me nko and na mpanifo no mugina o se kona ni sister de o ye panyini me koy ni sister o ye store ne ho side o na o se to drink on na se ni miska ben na wo me ho and wo twe me se ni sister shram no echi baby because ni friends for bi wo ho me se ni ko che o na me se me nko wo twe me wo pagya na me se me nko nti na eye matete na me fa abo bi se wan hwe ameto abo no ne kro nya me no me to ye no ebo ne ha pai no se ma pai mama ne hunu moje ni dia na ono nso me hunu moje ni na dado bi kura no na mabokan ro na ode wo ma pampe no moje amba na ode wo me ha na moje etumti na obomasum nti ni se kunu gina ho no de we no musimi no munim se agro no ye di nti hu se moja epum no no mbeso ni mu se kwabna de na wo ye ne sa no nti muso ni mu na midire mika odi America na kosi sen midire mika me ko she obi store mu ami bi o ye ho ne baby osuedmo other side baby na me ko she ni store no se ade na sister kwabna na aye mesawo na o se na woni obi a number na me frɛ guy bi brebi no be fa me call hospital nti obefa me hospital ode me ba afie kra no oba ho beto tai e bo bra no sini nyina wa mfi no ene se obefa akra me de me hu akra na me so akonu krom o se da bi na nsem minim de watoka ma akra se minim watoka ma akra wode nam krom ho ese me mla meje me ka na me mfa ne ne mama no na se me na adwere ye adwuma bra daddy wo so ye adwuma pacho ye galamsi na nsenya okoyam lo ye no wonim nom pacho me hu se wonnom but wonnom nsa ye no me de mani hu se wonnom da but wonnom nsa se wonnom sie di ampache ne mintimi nchire ya hu na ya no nani ahrete wonnom nsa de because wo mo wonnom nsa no mo mpɛ mo jasem na tramo no onim nom red no no so wonnom nsa nti wonnom dansa nsa na mo ka minima de kuro minim red ni ayi no eti sesia no oba no obefa ne ko ye no mfie mienu ne fa no akosi se waka kire mpanifo bi pachan ne kro ne nyame anim asem ni sie no emre bo befa no mo kɔgye no ɛna osa befa no intimate de kɔto mo nanse obebo masom ɛna me de kɔto mo nim no se asem wa bepio mo so saa sese no me ko report into mo ka asa ne kro nyame na me niska sentiment to ma me anim na ma me so reto ne papa se enfambele mo ha ene de asem akwa no be tutrani mo se atro ne sei kwabna chem otimi wura wo ma me dem no obesesa ne nyoma ko pachan obefa de ne obefa ne mo fa misika ejina so gini sika fa me phone na mo he no this time na mama mu no mo ko ayi na eye menuanom ne e mama ba ko bi ene wo ho ene menua ba ko bo school oba no se kan hye no wo ka chem se man hye wo de se kan ne be wo abranti o da so pe no pache debi abranti o da so pe no debi eti enwoma na obefa ni nyina achie na positive o meche ne da debi ti ye de call mo ho no mo se ye mble o muska this time ne kro nyame ni ye nya deska no nti asa ye ho na ye twa so nti o se ye ne niema na positive for se mo gi so mo muska nsa na nipa yi be kunu jai 1000 ye nya 1000 sansi bontefu ho ahwelewa ye de akwa ahwelewa eno ti na du ba bi Oforisuo Aboagye kan positive asem a o se pa positive asem kan wa santime ma dodo ena nanse ma se men kom asem kama no atum no bi dia tutu asem dadwo wo wa ni tiri ho abefa akoda nte se ye ba ya mo se ma musika ye ya asem Ghana ha pao na Ghana na nkasa ko ye nipa kura no eze kebubo no tuoku no kwaku ne kwa na me wase bia na kame ne wo beka maami bia bo ne ba papa adenti wo se akoda nso wonyi no be post ni maame na bo no pa odi bo ayade ya go 21st kenekini ko sa yade no ye siatica yade ne ekukutu ase o 21st kenekodofo sa siatica no 21st kenekutu ne tumitu aso ye o de bibidro shon ne tu sa yade no ase na ama wo wankasa no nante no se o tu ase si bitwetwon no na ase untimu hawo no siatica odofo ye ko 21st kenekini ko tu siatica yade na ase so sisi afa asire mo na akokoma kusu na ase siatica ewurade nyankopon sanya 21st kenek papa tumda sense obi de eduko akokan na wanhwe ye eni gina se de besi atwetwe nyoma bi dia brewo no
Hey, ya go 21st clinic what ye bibidru so e dey tu siatica yade ase ya di biblia bia da free tribunal no kosu na ase 21st clinic emfidie e dey tu sa yade wi ase na nya asem ketewa laboratory ne scan ne massage no ye adwuma 15 branches yo ene wo Ghana mem ha ye tu siatica ne yade ahodo ase orofo kumase hwan overseas yo adabraka ha wone Sompa TV Sompa FM no na wo abrosa akromu ye kotu yade na ase wate obo ase cancer cortex call junction enkan do me market ugbo hu omo osunwane nkranza techima 21st clinic osinye minie 0540311311 0540311311 Apostle Dr. Amegase orofo Amegase se menkan jo se he odo nim haban sudim no na sede o sitin haban no orofo wo sa brante wo ya hunani no de wo se he sede o sitin haban no one word na dro free ni na yam e na ba san say ne maame wo no no amoa ne nsa ye bie mu no na haba no hye eno ti na manyankopon eye nwanwani no orofo Apostle Dr. Megachi say Oforisuo Aboagye menka yade bia na wo tenka wo widiem so yade dia eye me Dr. Megachi me na metumi atu yade na se kuma se makru oni post station dada no ene bo ho pe orofo ye konye kotu yade na se Apostle Dr. Megachi wo wate san se okutanuro no pa so pa chade na duru ho biem ye ewrade kuma se man abrochire fo mu ne yesu kire mo yini su bawo o manfo dodo no na ebo tawa media ya baso enkanka so pa kuma se hwe mo ba ye no mabe sakra nwomum eno ti no mo na mutimi ma kunafo emen na mo asa mo ntuma dia kata o madaja so orofo ye ma kunafo ntuma kata o madaja so wate ye nnuan mo maame no papa ewu agya mo se yen ene ye hwe wo mo eno ti no koda ne ntade o mo pabo ehu behia pa ye ko fo ne gya hodo na ye disa nwoma bia kwa akọche wo mo orofo eno ti no ne ye ka che se ye bra na ko ye moa se ye emo anwati tomatoes ana se aduane ye di ko ye mu a ensentem no eno na Sompa achede wo de be kye ya kurupo twedi apoba se ya dom nam na atom so ade bia wo hia no obetumi ama bie se sika from dia momo line no 0598 559802 0598559802 eno mobile number no edi e beba ye Tarawa media ana Blessed Foster orofo yenyi bi mu asa anko dawe wate na nyankopon a sabia ku sabia nyaado otonsupa edigu no baye so mane so do so na nipa tumi ti na bibra no obekọ omoa e wo sa kwa no so for Reko Herbal Clinic Reko Herbal Mecha no orofo dodo no na edi ho dance se hwe aduruwi akurasi aduru pa tete atempon ye fa so dia enananom dudo no bebo biansa no akosuku no na for Reko akwakofa aba no Reko Herbal Mecha orofo eyekoko no na ha wana anaso osisi yade ne pressure no say low say high be ma won sen kanja ye urade ma juice kedio yom ya no no braba no Reko Herbal Mecha ni bi ne gyina na so ne piapia na ho ntow na so yemfre omiwura ni bi urade nyagobo be ma won kanja awrehu na imi booster dropa akwa no a wo honam duani mu no eno ede kutia honam yade beba honam duani mu no eno imi booster kese pa Reko Herbal Mecha odofo yenkoto bi wate ebebo e pa na fa kwa obenya bi Freddy Menseba eno okewu Time FM wo boase free FM wo tachima boga one of God pharmacy ubenya bi ato ewo ho Promise Herbal enso ewo dum Reko Herbal Mecha ena mekanfo nam dia ma 0248 672271 0248672271 Reko Herbal Mecha ena mekanfo na media ma kekede yakwa yanim tin o ya na abreho ememu ene emeba wa ya asem ya asem papa wa befa akoda wadi mfinsia mienu ene fa abrante obetumi ahwe no oba no yo ba na bema pacho bema ya asem mama me akwa aba ya ja papa udin de sen Ivonyako Ivon bani achanda na je se wase ni abrante no ede ben na ase no akwa bi so una abeyi anu ama me maskiri akajo ababa wo pa abrante no munde me na me ka kire mu ya the experience na ya adwuma no Ivon
wa branti obefa akoda ko e de na wa company fo be mo abo mama ne ipa choda me das ipa chono ni mekuma ne neti mekuma neti na owie school na me yare na mko sere no e woni nsanu nu kun me de me papa ne koy na me sere so me di na nsem bo me nchen na me yare no won hwe me na me baba ya so e wo sanse ho me pa cho ma me kwa bi so ha ba you me pa cho be breed me mekuma na cho sister mpa cho wate woni me kuru nyina me sere mo tom bo ne nche me nti ba sa na ohunu boy no boy ne ba me se me ba de ofu obi aba me nka hwe toba man kasa man ka hwe na one ne hihye hwa nti mbai sa ko kumase na boy ne ba afie ka kire me se ma girl no wanyimo na me se girl be no se ma mere manyimo no na me se ei wakume na me fere me ba na mba ne yiso ofon sisa ti ba sa me se ne ade chi abra no sai me ma na me se mere wo de brent oba no no korenso na me so ma me nim no sai na me wo fu okora manidi se one ti wono na o ya we na nim so moto nti wa wo ya panimu kafe ba mu e de ye obenyem me pa cho wa kunwi ana me se na o ma me nim no sai ma me wo fu okora melody na me so yo mate na se afa nkoto ani mu kora wo awu nim papa wa kan asem no sai ade ya chine timu sa mere so mo eska ko hospital wa sai na me mere wo bo na me hu so ko so ko avu me ko kama so bi ni okunu de mere wa to no mo san ma toto se na mbe nto hwe hospital odi wa nko bi da okoji foda ba ko penu ano no nti na wo tru so no ko adan no na mso nko nsuo eno wo sese won no ne bra bi nsu na da wo me ho no na me nete bra ne tie fie ho no nti da no mu nyina na bra no ka che me se akora na susa na dwi nti sister hwe ne ye best awo aka no nam se na won kan kire me ne ata me fa ne ko hospital ne pe moto ma no ne frɛ boy ne di ne ko sie ho no ano ati obi nti na ba ta ne yera wo me de ne ko woyi me ko ya me yi akora no e ma again se me ko da de se ma mede hu se ko na wo yewu na me di nti atiamu pieye ei na de na asfo de ni pa abatu ya mo nhwe no na ni nyina atue wura so na mai bi nsu wo de ne yede nsu firi mpa aboabo aba hospital mu wo ye honom no sa anyi masanya akoyiri ni no mu sai no se mesra munyike no blasa me jikin ne fa no ge no ko ti eduru nkawe ya na edunu ko theater ti tama yeso ye peska akrasha ye ho aye ko bisu mi sister panyini ye ko ne ye ne ye twa na wie ne de akora na ye ko wo no mo se scared ba ye mfam na no mfa tutu nduro mfanya ge no boy yes we friend yes ya boni din wo se friend say kwabla chem ansi wo me ni sister bai e ko bo ko ka kire o maame kora so mu hu no ade ya chem san mi sister panyin ko honom wo mama honom e ti tam ye yi ni wie ye ka ebo nyina me kunu na bo ka no nsi ni moje edi si ma mele so ko amra chem ansi ho biem papa da bi wansi hono nti ye yi akora yi baaye no na me pese oba fie hono nti mini ho ase no wo frɛ no sese yo mi ko afuom a no wa ba ho me ba so ankora ne kama mete na me bu afu na me kasa nti akora ne ko wo na me de ne to me maame abedro nyina oba benom oba ne be mani bi nti me ba nse wo wu ye ni mo no ne ye be di bronya sama ye ko aze ma anko bi mpo ma anko bi na me se oni ata anko nti ono na asore se hin no office ata so ko na asore ade achi wa boni ti kama ene ti ho ayefi bibusa wa mele se de na aye otiri ho ankasa ye ko site e di bible so bi ye ko site no na boy mini nkura ne ti ho no na boy bi ba sister na seremoni be ya akofana si wo ye na me se me na no no se dabi o se sei aya seremoni bi ba na akofana adenti no wakasa no o ma me nya tiatia na me se wa me tiatia no so o na eba me ka kura me na ati o na eba onye seremoni na me se me ba ma me to boase adenti no se akoda na seremoni pa cho me ka me na siso kan be siso e ana o se sire boy tie bi kwa na ye kwaje no wo bo na twe na se bebu sumi mu ani wo bo na twe na papa tie so ye kwa check ye land ye de ye hu no baby an konfo ne tie no na me say my god no was o ye no kura pa
me kan na wan so wo hwe wate ti e ba fie adwuma mo wode me musa me bai e ba fie na me smele na kwabra chambo wo hene o se ma e bo mu ho ye kwase ye kwa asore no na me ka se fa obayi to na ne ata kwa asore wa fa bi ya to so akwaje wani so wo bi boy se na me no mu gina gare mu ho na e ka kire me yo wo so wa anti na oba wa meka ete boy ne de oba mi di na tem papa mi di na ta ka se boy me henu fie se wo de na ko wo maba de ye bi ne nyina me je buro no gu me so ye de opa me ya no onyanwo onyanko kwabra cheme da wase ma mo mi kuna mane mi kuno no no mpese me ma no pressure bia manka tika kra no mate se kwabra cheme asa abo no akra kwabra cheme asa ma Mary jai that na obabi wo ye wa anwu edi nkonto mi na tete wa ma akra na nanti enti jana life mano woni ni di nkomo so na kwabra cheme mane nam am pesa Mary aye Mary mi di me bana tampa me sa tam no ne na wo awie woni na wo awie me pa cho to ma boy ne bu ni nya na ba ni chele ji ene yesi wo twe na sinyina boys ne be ka kire me ti mi de ono wo nim ye no mi di me bana tampa o kwabra cheme ti kwabra cheme ne de first de mum no wo ye na me hospital na wa ma no scan kwa ne ade ne so se de na chi ne de ti obi ehum ya no wo ka kire me bi ehum ya no wo ka me ya me kwa na ni kura na odidi matam na so Mary awade wo ye mo me de ma ye obone wo de fa cheme you can was wa me an be fa wo se be hweme nso nya hwe me yare wa be hweme me ho atom ye ne se ade call ahwerewa police station ho mo se enfa 10 million mra 7 million kuta me bai wo de ma wo mo so wo mo na papa police minister misro posi ni awo koska se 10 million hu na be hu me pa chem hu na me woda so wo ho me pa woda so wo ho no o se 10 million me fa na se papa police Mr. Obabro, a minisco, minia hodene. Na nsem wo kro bia ko dwa menua. Na afuo ne medie ne enti e kwafo kra yesuro. Won betimi abeta me enti mesro. Kwa ye de bibi ma me. O so amfa amade ye de ye nko. Oh. Me kra police ne ko ni me pa. Oh. Na me de etwa aso. Ani se me bayi ko pa bibi abra me kropa no wo boro no wo di na tem. Ani se me se sa na tie de on famila. Se me ne de ba ha ne. Modi afre ye na boy ne de wonye papa sire boy esi otobo babo me nyame nko ma nwane akọbo me na am se ko bla cham pressure o me so bo me abekumi me kun kura kun ba no na o so be kun ba no na no so de ko ma positive asote pa chari akwa mo se fa 10 million na me 10 million me de ba ko bla chi mo ade o di deep timi ko edimi kunu kura atem na busuafo nim se wo ne Mary awo ipa cha me se o maame no gradis no wadua no kura de ba Mary di oba awo foro no ko bla chem na be ka kire me maame na kire se Mary ne nyim fitiase ekosisi ekoye no sie sa na tie busuafo ni na wanti ahwe busuafo so wanti ahwe busuafo kura ba hwe me bai da busuafo amehwe me bia me ni mi sister panyini ko wonom sa ma Mary awo enti mesra mo kwabla chem mo mane hume kwabla chem yesu kwabla chem api me hu no ansa na yede ne ba fia kwabla chem ni ho an wo ba ho no timi amede ne to me maame kwabla chem asa ada ne yakoda ne dini kwabla chem antu akapere kora kwabla chem antu akapere dia na pese ye ma wo me po achom basa akora mo gima ade ma me enonko me pa acho ne sika no so kwa mi ko na bo no ne ntoma ne bag ne woyin krata enyina awo no ho no producer abo mama ne sa wabewia mo mukoka wo se dabi onwi ahwe boy no anya papa boy ne nya papa boy ne okay producer wodi asem na chi kokko se chi Fletcher ye boa ye nhwe mo ne boa wa body afa asem no sanse Sompa Asem Mpe Nipa da bia me wi asem nyina ti ase se ye nchie ya so enti asem ye nhye sufa ebi kura na de mu kan mu boa ye boa kokko se chi Ofoso akwaba yeja se Sompa Asem Mpe Nipa no ye nhye sufa sanete modern bobe no obo afa asem yo Ofoso wa mfa ncha so nkoma eye boga one mama omfri Canada omo mfa Asem Mpe Nipa ni agorokora ba bi omo bia omo na ye okan o kan de osei osei wasa vitam na ye wasa ba bia wo bia me ncha so nkoma e ma ana na bedi de Canada for no so aba Canada for na ba ombedi bronya wa ombedi
na minim se bronya yi o mema ya ponche because o mema ya ponche a me boss fi ni be kokono o mna samwa fi ni be kokono o ma promise me o se o mde mema ya o so mema ya ponche o se Asem Mpe Nipa na ponche nso o se empese be kunu obi afie ye o mna samwa fi kwa to so tilapia akura wantimi anto oh tilapia akura wantimi anto kwa kumfuani to so Kevin muso mo a o de be hu de be ye oboso baby kan en fire number ntudwa e bia na wo nsem bi sei obi asisi wo kunu bo o boy bo wo de asem bi akokonfo bi ho ana asofo bi ajusika abusua asem koko ba me wo ajajapade a san nsem ni nyina no nkamfo ano oboso Asem Mpe Nipa yetu ho anamo ye be boawo se bia na obi aton asase ama ohini bi aton ama ne bia o sa aton ma obi wo fro wo de asem na ko police station a police for ne moawa wala no hana ye chiri sa ne ma no asem we ye betu echina nko ani wo krom ho tite grama to kura e wo ahwerewa ho no ma nimi se echina no abrante ne ba bi wo bia no ye be hu kwan a ye ne ebe fa so number no eye 0244 80 14 26 0244 80 14 26 0509 43 84 0509 09 43 84 and the covid and get feed you siaga pa arabo there sida when the man say we na no for manya na no for aha no say we ase no nyagopon ye do okay oboa obozo abrantie ya nidin no ochem kwabena yene no twetwe nkomo na asam no yebusa ne se onima baba wa yi wose ane enam se onim ne se sen wose eyo ba one na wo enam se ababa ya be complain se akora awawo a wanya mpinhia mienu ene fa no obefa no wose yan obefa no ene busa se Ghana mra ekire sa wose yan Ghana mra ekire sa enam se Ghana mra ekire sa hwan na hye mra no wose ono an hye ne mra ono an hye ne mra nti akora 2 years wafa no ena mbusa ne se woso no na hye ne mra ena wodi so me na meka kiro nti emwa nwa se ye nua be so wodi asem ne call ahwerewa police station omo so ngotem na ofoso me nyinni jese mesinya me adoma o kina no papa me wo ahwerewa police station wo nipa wo so beje 10 million ho no ye bewe because ye ntama a police phone binum ense adwuma no sa da bi Asem Mpe Nipa ye ntama police ni bia ense adwuma no say o my Ghana na team sa branche we din se wuna ejie ti na mo just 10 million na we kwa antika man ka mo for taxi e kwa kwa cha branche na kan dey na no fo so be simi nyini de o mo kana president bia no betima yesa on te se me call o fo so asem tie ni nya sa branche ne se ababa awai on fa kwa ne mane ne emfa mane kina ne ma meka ene ne ono ababa ne ka wabo no o so won twere ne o kina so ka ho bi ba kini se nko mra na nke ntena se no kwasa asem o mo kan e trobi na ababa ne etwa wose masa mese sompa woni sompa fo eni asem o man ne e matena wose wode ne na ahye ne nsem eti abrante ne de ofo so ebra me friend no wutie ne kasa mu a etutu e kasa obi etutu asem a ne kasa ne ye ne dimini na kra na ode ye kra no mi hu sa abrante no wo obi a o ye tutu asem eti nyankopon ya dom a hotena be kwa ahwerewa ne ko busa approach fo nse abrante ne kwa ye ode aba wo ya faso yi no kre ana nye ne kre on te se ye be ko ahwerewa onti de o mo kase ahwerewa fo se o mo 10 million envamla no menyini jisa china makọ na sie so akọwi afọ ne ntoma eno busa no ami busa wan sem wo se ababo ebe kan se abrante ne ba fie honom no ono koye no okoye na ne sika eni ho sika 20 million ni mobile phone ekran no enso eni honom na emo me friend busa na wo se sa asem na abraba wo ye ka no na wo 20 million no onfa ne sika onfa ne phone enti se ehwemu bia hwe a ye nhwem so na fa phone no a eno de emra no eni ne bedi do fosu abrante ne de wo se won fa baba we phone won fa ne 20 million mo se abrante e friend say kwamna chem ai mo chem da ya mo chem da ya ngoda de nyagopo waso aye ne mra ono ane share ne mra se akra 2.5 years wa fa is above the law ai president kura wo ye de mra ne chechire no a sanity ai betu no sanity si ese bia kusebia nyado mampani akofefi akoda mra de dino na dino enti no onyani Jimmy no wa ho onyani Jimmy no we no ye ohini bia
ayo nana kasa yankasa obo se himfuru bebre ha sa tumi se yawo nana kasa yankasa no me ka manfo kasa bo ahe o mayem Asem Mpe Nipa yempene da yentiase okay nana kasa yankasa for Liberty Conference na sadru hobim na Liberty Conference no we yede na ase rempempa na ekoma krupo twedian pon se krupo twedian po boli obo ni wiase no efie pinu ene aduenu enum one amanfo adiniye ewo Liberty Conference no firi se amanfo dodo no a na de wo hwehwe no wonsa aka eno tie de na ase na ekoma awurade 20th December bosomya yesi ne de toso aduenu na yede na ase ekoma krupo twediampon anopa no nsia o wedi anopa no nsia sharp eso okọ na pa ba bi tena efiri se nyame beye nyame na ne ma enso aye ne ma eno to ma hene yadubu ache ni food for toto na ase rempem na ode ekoma krupo twediampon se one na diniye afimu orofo wodi envelope mienu na beba tie ni ye na envelope mienu no ba ko de enase a eni kabia ena o se o de hye envelope nim eno ena ye de ekoto offering ana collection se de mpempi ye tai kanon no de nyame ya ma wo una ase de wo wa komam eno de undie ntumi ka se sei na bia ena se rempem a wo so de makrupo twediampo na nani so na emfempinu ene aduenu ensia no obi o soro fence de ma wo no eno na ase na ye ka ho asem na ba koso de enwoma bi a ankoyie enwoma bi a antwa yie etese ya futu sem no enwoma bi a ankoyie wo mfempinu ene aduenu enum no eno enso obetwero agu krata so na krata betwero agu so twero ni nyina na fa shem na ye de be ya kwankyere ama kwan bi a etuatua no wo se ebie eno ti food for toto enase ene ye de koma krupo twediampon wo Jubilee Park said in Pempi na ho na dwumadie ye no na omo de nwomto ebema krupo twediampon no so refri ahiyem aye anka ato SK Frimpong kwakujasi ene minister Kwame Jedu omo ene den enase enwomto ebema krupo twediampon no Vigi Studios also ewon kran no Vigi Studios semen kan cho say ye videos anase mfonyini aponto ne abedi to ne na wotwe da yiyo ni nyina no no Vigi Studios en fan koda wo mo efiri se wo mo emfidie no na odidi dwuma ye fepa won kan yo mala mabase first ko street ni so pe ho na no Vigi Studios wo ye frɛ wo mo na ye ne wo mo eni nkomo 0574 715778 0574715778 no Vigi Studios na me kanfo na me de amam pempi no ye dwumadie no sese no ya na ye taw me na me ye enyamia me na me fa ye enyamia said ye pese hu no kure no ye ne prophet enso enye hu adwuma sese a prophet Owusu Joseph Mensa Bible no kwafo no enti sese abosi hu no kura asem ne wom no ye hu no kura asem ne wom no tete enti se wona kofa ntoma no ana se wona kofa afon no eni sika no asem wo asem ka entoma no basem kire se ye enumanu ya no wo fa itima apa no 6 months no okay obefa entoma ne we yin card na yi wo se nyi ono a na afon no so o se nyi wona fa ye no okay wona fa ye da na wona fa enti e ba ba hwehwem sisi a ye betwatia prophet wadawroma yebemu akwaba Joso empempi no me frɛ wa abunse taw na waba ya na ni dia esefata de masompa Asem Mpe Nipa no yebeda ase free say ye wo instant court wo hwedi yusura chire ene ti abrante ne ntoma no o twe da abure ne phone so nyo ne faaye so won faaye de ese bible no fa bible no kwafo ka sika ka ho eye sika phone ana ntoma abrante oni produce edin komo no o chirem sanyi ono a enti yenhwe amo friend say wo chem kwabna chem da ya kwabna chem wodi ni design maame mere se no ntoma ene ne phone ene ne sika yela ne yebisa kwabna chem o se nyo ne faaye ye pese ehu say on ne faaye amra me sani fa nyo ne faaye nko benkum ten oh one faaye
na kwa wade wo ba wa mu akonhoma one the fire papa so cause what could Bible no kwafo sese akodai akoda no ne nenam adwempa no de kofa akodai frise wiase hu sebia ku sebia nyado galamsi fo mesrem ka eno mo no ya no mo num abai ti se galamsi no se de ndisi fo si ayiri mo no o mo beti afa ba bi foforo akodai adwempa no ne akodai de nam amo friend say akwapa no kwafo kwabna chan pese hu se akwala na ne ba no akofa no kwabna chem e ba no akofa no eya adwempa so emra misani fa odni kwa bibi boni ya nko benkum ten adwempa so we di adwempa so we di ni huso sa Mary no so na no ye katekate o sa maami oba Mary me se kwatwe brefo asebi ko banyina wo ko afuom kro ma branti be fie o ye de ye wo na anyo ya enya wo fayo wo de ade wo tiri hu nyina kra no wanka hwe e no betra ha wo pese wo defend you so ye de you prophet nyame ya adoma china ba ya adwuma nyame ya adoma china amanfo si frege number na ya na anu odin no kre anu odin pa ye adwuma pa nyame ya adoma china me ya adwuma e wo santase nyina mfa Jericho Junction obia opese ndebia meka se ewiase abrabo se obedi su nkunimu a agye hwehwemu wa wo mpa hwehwemu ye no obet sa abo asonso no wona odi wotie pempem saa but obe prophet Joseph Mensa ye be kire wadwuma pote ese we de enti a wunye ye wa abrabo be hwe a kire wo obi wo hono ebia honhom bi na eha no obi wo nso na adwuma wo hu nti na wo bre ni na obopini ya ye be hwe wo ama ye be ye hwehwemu ama wo obi wo nso a ono ne de ha ne pa ye friend sen yade bi ne ha no okodani dua okwada prayer camp de bia meka se na obi de yale okwada prayer camp na o ye ode share so obo na ti kwana na adwene be sha na mama so obi wa na adwene no wa akire because na yemfa yale enko prayer camp se me ko bompa ya etu yade ase yade kwa bebre na yale e fa so ba fa me telephone numbers no 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kumasi ade ye wasantase nyina mfa Jericho Junction ada your friend say adwoada ne benada ene ye ho akina ye ho a ye hwe nkrofo wa wo baby anso wo beba abrantem ena omom wo nkranso ne mpata mu nso oho ne ye da eye ya woda ene ye hia wo bibia yade amani hunu chese yade asam ato no so opeso ohumu no kure obi di hie wu opeso ohu se wuo na nipa na ewu ni ye wuo kan ana bibi na ekunu ade bia opeso ye mu hwehwemu wa abrabom ewiase tuamlika fa beda prophet Dr. Joseph Mensa the telephone number is 055 44 77 959 055 44 77 959 and I say 0541 40 39 0541 40 39 Kasatintin toponko okay Accra ne de me wa Masamai Stadium Junction na countryside okay ye koye nimu amanfo so frefra prophet nyame ya adom a e de ibehia nyame nhira wo sa akwa na so da bia ya na meka sensem no obeba instant na yehu di tuamu nyame nhira wo sa akwa na so pa ye ko akoye nim ye nemti we ye Sompa Asem Mpe Nipa asisema pomente me ho ase eno na de bedan ya ne apene pomasi bire ne de ama kama ye asobite sabuko ye sabensia asobite se ye
asobites no aponto nya badi ntonya yi onyina asobites ma men kan kire oyi pa sanse de edensa ye no ye de nsuo yi a enye ye da bia da asobites na ye de eyo na asobites no eye nubina nuhini nhaban na yayam ni atwemu nsuo no ene ye de nsa kakra asomu no orofo da bia ya na meka kire se ade bia ye kan no se ye de nhaban ene nutan nuhini eye no ekwa bi so no eyensa de ne so esai eyeduro se duro bi ensa asobites na me kanfo na me de ama no orofo ne duduom upebi atode a na wafre wa homa wi so 0204213185 0204213185 asobites and as 0598921810 yes is ubiem 0598928109 asobites ye kan asobites sa no wo say asobites wo say asotwan asobites ya momfa sample no na ye hwe asobites no losi beverage se men kan cho say ono na di rema bites abadwa so na wo san de ginger liquor abadwa so eyensa orofo bronyen eno ne di ekodie wate eno tie nkwanko pe durema bites ginger liquor na yemfa enko yanim ewa abrabom every say ni padua na duru bia na hiansa ho eno tutwitwa bi bobobi na enwoma enko kan emfa ma na wo hose na oton opese oton durema bites na ginger liquor no a orofo ye ne Lawson beverages in 24 and new nyina bebo anan ne akoho o be ma bi dodo na woton na so wate so emfa so he pabo anasa support wa odofo 1 to 2 to ebefa na watumi atibia di na onom so a na wanom no nyansam na kire se ennom kotetenhwe obi a wotwika ennom enkonam durema bites ne ginjaleka emo akora orofo re tutuom opebia to a yemfre wo mo 0242133577 0242133577 durema bites so si twabi ne gina wo na so pa orofo nya bia ni bia dabida hwe bia bi wo a wono na oti oya Osei Yaw Oforisuo Aboagye nsa ho dodo mem ko na me nsa ho adwetofia orofo bia no de ne good TV no so no nye bia ni bia bi wo anoma na oti oya oti paw aduane kura si wani ma na wafunu ayire tan de benye klobia de bi klobia no na Ghana fo agye atumpa eno ti no odofo aponto ne abadi to ne yiyo no nyina klobia na amanfo dodo no ede ye o last size na dantem no ho ene wo kanwa no ene na ema no pepa ye friend take me along omo pepa papa na mrantia no so penketenkete no san pa kase ne nyina madam bi okona yie woni kuromu klobia one nananom etena se na se ensa beba nananam gu se wi a klobia na wabobobe watwitwa be na watumi adi nkomo pa na mmomu ni fie du nwatwe emfo asem ko klobia so ba pemfo ntumi num klobia ni bi bia enoa ne klobo na metuso edi ama MC afo no so omo bobe omo san twitwa be na nwoma enkonka onzo bobo benya tu adakwa bi ho we se si tu klobia ne so TV so ya na ma kono se enti akono no akwa akotobia no eno manya sika ne omo so betua yeka na ayefe omna sam abrante ne oye tuture ni abrante no na yancha vera shito na dawo ma media na sa baby school ni omo ko ni ade no be so wa ko school bia na ba ko school bia koto vera shito oko ba bia Central Market baby obi abenya bi vera shito de wani nye shito ho kra na bo modin akọ ne ntro ho vera mento ti enwa ba vera o ka jagum open dodo to a bedroom maybe no do bo abura so dodo na so pe mama na friend vera na o shito no udu an sabeka sem ka se bo mama ko gudi ewa na ka ti na se won so bibia so won se o club bia kwa kulumba wadudu kwa na oskudi dwuma bi ho sisi ya na se Mr. Djumo ene mama ya omo wodu kwa nursing training wo sisi do msiti ho hwe Sompa Asem Nipa no anu odene efe kwa okodu ngwa si ameno ka sei ogo vede odun kwa dun kwa so mo too good ho
Tizi okogala mzi. Ebi ano de bia breye kwaku. Mane komra. Ye ne lumba. Iza nkom na wo sha na say Oh, na dukwa no nyoma pi odukwa. Oh, se do se kwa sa no ba nsa. Otu nya hwem fama. Dabi. Kwaku su bu ni pa ba mu. Oh, dabi enye jai. Asa wasase na wo ka. Yes, anso. Abana anso no bi na tia no. No mo wonye. Eti kwaku ti fa hwema. Dabi won ti fa hwema. O de wan fa gold no kura makura na on sa nwe ne bi mra. Anwa bai. Do mo horo no. O ba hone e be chu. O be sa hensu. Ado oso odun kwa pa de oba on to kubemra. Ah, okay. Mi hu say yes, kube. Go do the la lai. Eh, we timi de ketu bia. Onya bi jai. Onya bi. Amancha do la pia. Do la pia wo US. Me am do la pia wo bi na frem wan kwa ku jai na hu fa bi ma. On na frem no. Kwa ku jai. O de je kan kwa ku jai. Nya de ade bi beba. Onya good bi ma. Agwo de ba o ma mi o. Bu na bam. Ba o ma mi. Ezi anu wa ezi madudu nkwa. Kwa guba. O de ba me wo mo arishi mu. Kwa gudu kwa o ko ide in fact me dabi ye nhwemu. Me ntiase. O de bag ko. So be cha na. Ai. Awonche. Sa. Ye bre no yenkoko. Ma mi na ko ka sembi na o chese o mo nsam no soso. Ma mi chese o de sika kura bopo bi she baabi. Na ne demo sika no so fabu na ko pese obusa Joseph Mensa baba no kafo na o se ne baabi na mi se ko demo na nka wo hwe on ka se ne ba ne de na mu nka wo hwe se o se enye wo chema asem de a ene jesu ko baba no kafo jesu ko baba no kafo ono na adwuma no de wo de ba ha no no ye de boa yen na mo wa wo personal idea wo ko why ha ayetete no kwa kan na akra nko onye yi ya men hwa de bi ma men chia men nwia Kofi usu o Germany Kofi baby a obi a me cha na mai na che Kofi bro nya de man nso yaw engoda wo mo ha dwen pa yaw so o mbenya e de bia nti e de number betu dwanti wa sha obi kun wa kun kwa Ghana na e wo no o sha se mo fa time la onje se mo fa tenem la baby ya se eye peace officer ya emfa mra nhya wonsem na do obi na eye obibi akoho no ye se 10 million titi sika 10 million ma mi so kuta titi sika 7 million ye se ye nje ye bi ano da atefo nteni yo wo bata na wo kasa se ya ye namfo bebe ya police fo Mr. Danso wo police ni ya wo ye ke wo ma me bajo de yikom o police na o gina wa ye ke hono o ma ne bribe a wonje wo che na de kura na sem duro na so wadwuma ye mefe me muaka wo de me pe so dabi mi so ma me ye madwuma because ampa wo ye bi obi te baabi no capture anya sa police for enjo ma de o edu me bi a ye na me na mi police ni wu na wutimi che bi because o me na ebo ye ho ban eti ye ka asem wo yi a ye na ye nwan ma police for ebinum mesramo ye ka ne binum ebi bo adwuma osi fo pani fo betra ha o FM station TV station ya hostum pani fo bebre se kwa do mo akwa mu TV a che so mo kire no ma eso da mesi aban obeba so saban no wote so ne ye hu ne so mfa so a ana ade bia na enye ne yeso no ne se foforo ba na sa police fo na omu na adwuma fo bia omu ye adwuma corruption ni ade no se omu amfiri wa sa ba bi obeba bia no ye hu ne so mfa so ye wa regional minister madaroma muntie sa se mumsi kro ne fro say ahwewa ona police fo no obi esisi obi a wo pre obi onye na obeku no wode dadoa wo oba besia Ghana hankwa na eyeye mma ya kaya de sa wokoya na yaka kire nsa police for on for 10 million nipa na moja pram no ana obi sisi nso so obeku no on for 10 million mra eti wo tia no na ye no ba na ejaba ye kasa no watie bi no adwene ho o kasa ya unwa bi nti wase da nkura ba wei sa brantie obi a na ho dwene ne bai wakwa mu se o mbe so pa onu be wi ni de na ho dwene o mpe ne da sana man ye nwa ye ofa so for muti o yaw wa ho dwene so no obi be ko competition sa branto ha gam se wo se ta wa chenyo fiti ya e no mata ma me ne kasa otie wo se first ne no mai ko kama
etu onya ne ho kwan wie no tina de bia meka we ye oba na be mat eno tena mfie bebira sa be ma no respect no we ye oba sempra twi o say ya wade na oba ma ne timi ne wo tena 15 years 10 years no wo kwa sa be ma no respect because a member no most of them no onya ho kwan wie a o ho afro no nti wo on power sem bia ono biam do hwe ne nsaka but mo betra ha ni ye ka chema muntie wo ba adwen wo ba defend be ma wo se wo kore dadwa nyame ampata na oduwo wani a wani mienu kura eya adwuma mpo no ho ye Osei ba ma jimifo bia kakapep mema bi scorpion mema bi anma ko fo mu di edimachi cheso ya adwuma galam se okọ di biba temani age cannibals for mema omo wi ni panam cannibals for mema ana mo so la mo no nam ya ka bibia chema monte tedo hia ne se bempedwasa ne trouser dane to na ne bossa te ho na je se moni age mon kai da ache akora 2 years wa be fa no nti wotu yi se bempedwasa akora 2 years emra be ne wo Ghana ye frɛ no kwase asema wo keka se me ama hye memra jata bia na makofa na mo ne twempena jata Masa I'm asem chawo nye de bia na ye wa o ye pasema kade ba ye be ka asem chawo munya very careful nkola no ma no galam say na we ye adwuma we e na da kam e na say mu hwe de wa chire de bia de wa haya na mo pe wa ko fa kwase wa ta asem ka wonya wo bekun obi onu timi bo na bronzam kwa so fa na say o ti bo na dem na se dem esa to mami ka se wate o mo bi o to bo ma no je a we wa say power bo Steven wasi o power bo we Asem Papa ni oba na akofa ba obia wo ma sebe o pan se ne baba de be ma ni nyamfo be ba buo kwa so wo de wasi e na power bo we Asem Papa ni okay yo da fa ne mum yenko okay sika na oma ewo mu kan yenko ene no me hye da ni asem bia ka sanse eduru ba bia wo akoda na so den a o twetwen sem de bafie ye fiti asem na sia na mesi ababa wo da so pa brante no I'm talking from experience ne mum ma me kan wakoma to ye mwate bibia beto din na ya mbacho wada ye kwa posifo no so odwam kaka ya nyante ese ne sister bi wa bruchiri asem no wate wo se de yenye adwuma ne mu abra ababa wo ompeso bene nam kwa ya boy ni sister ai we nan kasa ne sister bi one kasa sister ai to say o tie show no sisia ye di mu dance esa ba we meje fidie card obetima ye na wo mo ano na ye ni mu dance ye ne mo ye ne case so beta ye chia ma ye de akire no okay me bre na so nya me ya adomo kire kwa hwehwemu no ba o be saba no so akwa different story etu na medical ka kire wi asema nyina nze Sompa Asem Mpe Nipa antoma wi ankoto no na resource aba ababa wa ho fa tuntum kama so ya nyame bato obesanko sabo no ye galam si sika ba obesanko bunya 50 million shini beto ba so na chese na bondo na e munu muma yes ya fache 0554 na nyame ya adoma wo kira ye beko investigation e police for no ho na kira ye ne sister no ni komo mebre no me pa cho hwani o okay yi brother ko contractor wa ni masumu kutwi Nigeria oba ensemble ha sebi ye dia so chi ni de ni fam afa ba bi no ma me ya de so timi agye mfusu atum se afa ba bi de ba no amoa no na ofa e ma ni bi su ye bi se de bia me kase Nigeria udua buru na se we ba kese a ofa sase na hu de be ma di abi ana ene ma go we ko ba ku bi sa no ubo ko ba ma ni ba ma jira ha be kase dry lie ata no ma so be yi so enye ni boto mu nko a we am kemisi se na so nya sika kpa ko no fa baba obesa akọ se be se ma no ye sua de fudi me na ba ma ni aka bi atira no se bi o ga da we ni badada onya asemfo no ti wodi no no ma no message na sunde na mu a be da sipi Nigeria makro no okay sa brante wo chem se wo yusu ne mra no ye be kwa ahwere wa ho emra bi wo ha me pe kora hello hello Sompa be di de Oforisuo Aboagye ma ka tache maju su oburu mebra no ntia ko yanim na
nekura we de emne tia ye ren kasa pi me do ba kwa da nsem nya se ne tia me ame amenkoro ma me na finchi afa sa fi o mo mpa ye nem nyeska dem to blo nya diam do no Oforisuo Aboagye ne tia no obusa o be dia fo nyina ye Awurade Nyankopon Sompa be di de hele oh pani pa ba bi afrefre udin am pa se me ku fi Abraham so ti jiman yeti o Abraham Oforisuo afa no me bi ni hu de ho te o be tuma wa milele Wanya ababa wa wa milele ababa wa ya milele o David oba tutum kama no there no one here na ka say life we be my bobra ne ma me ko afo mu ana ma branche na ba fi aduane nyina odi bi o o ma ne bi di me so ono no manfo nwoma ni bi hele Nega, ebiri mo. Ebiri na okura. Lady kama say, "Wo we nta won mo, onya pe me bia me na so." Wo ba tuntum kama, wo nhye dan tonku. Oh. Na yadwuma ma manfo bi pepe ma tuntum pa akwa na nyam Awurade Nyago wo kokose chisira wo sese. Hele. Mebo, oni mo be dua fo nyina abaso. Ya jo so eburu. Sa fi we ma award na se ya ma woni papamfo award a menti ase Oforisuo juma mo bono mo bojuma papa Oforisuo ti de mo ye no mo boga na mai se me juma mo ye no e so nipa ma ye e fo me commander se fi gaso maybe so pamu japade be nfi be de ona akodi baby mutini ko jima omo e ma mba di adanse wo TV so juma mo ye no ya menka mo pa na amen ye bre nti birthday ba ko ho mo fa to so na dia ye ni ayakola papa yaw so ka swami akoda ko no commercial bank opposite mo tom fantos papa yaw ka chini no na woda papa yaw yankopo nchia pa se munino mi ame ba papa yaw mo fa ba ko ne ka swag papa yaw no nyame nchira ba okra swag yo ye man happy birthday papa yaw yankopo nya okese pa ma osika no ma hunu papa yaw happy birthday no ke na ya bere na so na Sida Worship Center de papa no nti o ma ketewa bi a adurubaju atrema ono se de nyame asi ahira no ene ya de sa wo sa no ye ko Sida Worship Center na sabre ye so de akowo ba na okurafo ko adwuma wo Oforisuo Aboagye me de ma pamfo ye so de nyame ya adoma wo kira da ye beba adwuma ye fa nchi akese koma madamfo nana Kwame Nsemfo ene ajanuru ena ofasenso omunyina hwe dwumadie ene miama konta sete ofirinkraba obo adwuma se enu tinyame adoma wo kina da ye beba Sida Worship Center omna di nyame asem emu enhwampa ye ko computer to dwedie emna zia enkwala no susu abochankuo no na ebi